Kulish bun fibro sa pat te kane kalong kum ka jing pentip mo ma pabun ma kila wan kali kidon ki bapa apply kamne umtai ki kwa jing tip spang ka kane ka website MPSC mo mta ki kwa man apply nam ta ka LDA bat ka typist mar ka last date kali mita ka si khan tarik teng la ong na du ka bosdang ba nai apre hak du ka last date nomor ba ka website sa thut bet na ka por te mta ngadu khat saw le khasan tarik khat saw ka san khan ru lai sngi la saw sngi ka thut bai ka website omla are ban apply omla are ban ei te kibun magli bele kamlong te namar ba ka thut mla le ere ka thut te habai de berkata ka extend ka tarom tibre stang la da penmit notice si stang tai te hadu mentaro 4 yo notice ere kelas dit mi meta sngi rom 4 la are ban login ban apply biang itikam lai sngi menta lai saw sngi menta mla are ban apply kidon bila persang kila kali yang beli kamlong te nomor bakathut ngam tibre beli kamlong hadu tar kamlong re lor blasin ta kasni te yai check ada kalong ada kamlong te mla le era te la ki extend yang la shai la singi things sayo notice la kim extend re tembut bala kut na kapor ngada bong ba de ben apply bi kham kloi nomor ba ka website ki thut bai na kapor der ta man ta kasin manikong bun sin ka thut bai te saya yakin mau na iskmat ada kam extension ada ka extend te pinang biang nang yo apply dengan sa pentip ngus update ada kanang extend biang ada kam extension mut ba takum tahi lakut pihak ab yang segi we ki next advertisement te tangkan nei kubejuan